بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لبتي أخو هذه أقول نقراها كذا إنها مسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مي درسوغا أقول نقراها كذا كلام هم جيفا وموضوع كي إسلام ديناي ألوكان نواتا إسلام دينوغا ألوكان مي معاقمنا. هذا إسلام دينوغا عملتا بهفام يونني معاقندو دي بايكا إيغترين إبايكا مكياني عربي بهوغا عبادات ديبهبون آقرنا مكيا ألوكان إيغي أنبايكي معاملات අලුකමේ බුනීම ආගුණ මෙන්නම් ආම්ම ගොතෙග්ග මුස්ලිමුන් නම් විස්නනි නමාදු රෝද සකාන් හජ්ජු මිබාවතුගේ කන්දත්තකෙන් එකනි එහෙන්නමයිස් ආගුණ දෙන්නේ දෙන්නේවි ඒගේ දෙවන බෑ මුස්ලිමුන්ගේ අමල් තබ්බෙහි දෙවන බෑ මුආමලාත් එබයකි එයි ආගුණ මෙන් කුරිමි දෙන්නේවි ඉබාදාතුග නමුග මි දෙන්නේවි කන්තත්ත නමාද් රෝද සකාන් හජ්ජු මිකහල කන්තත්ත ෆියවා දෙන් ආගුණ මෙන් කුරා හුරිහාකම එකමකි එයි ෆර්දීගතු මීහක අමිල්ලේ කුරා කන්තත්තකි කම්ගා වියස් දේදේ මීහුන්ගේ මෙදුග හිඟා මුආමලාතකි කම්ගා වියස් කෞමි ෆෙම්වරිග නුවත බෑනල් අක්වාමි ෆෙම්වරිග ආගුණ මෙන් කුරා මුආමලාතක වියස් මීන් කොම්මකමකි මී කුරිම්මි දෙන්නේවි ඉබාදාතුගේ යතුරුන් දෙන් මුස්ලිමුන් කුරා අමලුගේ අනෙබ්බ එහෙන්නමවස් ආගුණ මී දර්සුග දන්නවාලම් බේනුම් වනි ඉබාදාතුගේ යතුරුන් ආගුණ මෙන් මුස්ලිමුන් මුමිනුන් කුරා කොම්මෙ අමලෙ කොම්මෙ මුආමලාත වෙස් මයිවිගින්වා ඉස්ලාම් දීනුග එකම කුරුමන් අංගවාෆාවා ගොත එකන් හුද්දවා ගොත එකන් සහවා ගොත කොෆි වියා එකන් එබවේ සවාබ් ලිබේ දරුම හොරි කමක එහෙම් වීම අනිකාවේ සම ගොස්මි වන්නනි ඉබාදාතුගේ තෙරිය නොවත අලුකමුගේ තෙරිය එහෙම් වීම අගුන් මෙන් අලුකමේ බුණා බහුගේ මාන මුස්ලිමක නොවත මුමිනක වරෆුලාවෙගෙන් දෙ බයෙන් එහෙන් උසූල් තහොග බයෙන් එහෙන් වෙත්ත කබූල් කරා මීහුන්ගේ තෙරේග ඒ දෙබෑ ඔය දාන වරබ්බොඩ වකිවෙෆ අනුමත දීන දුනියා වරබ්බොඩ වකිවෙෆ දන්නන්න මෙස්මාවිගෙන් වා ඉස්ලාම් දීනුග වරම් මදුකම ෆියවා හැම එක්ගොතක වෙස් ඉබාදාතුක තෙරිය නොවන්නානේ කමෙන් ආගුඩ මෙන්න කෂේ එන්නුවේ විස්නේ ආදි මිදෙන්නේ උසූලන් ආගුණ මෙන්ගේ කොම්මේ අමලෙක්කම වියස් ඒ අමලේ ඒ දීන් හොද්ද කුරා ගොතක් කුරවේ නම ඒ වන්නානේ ඉබාදාතුක තෙරේ ආදේ ඉස්ලාම් කමුගේ රුකුන් තහුගේ තෙරේ ගිහිමනේ මි ඔන්නනි ආමුගතෙග්ග ෆස්කමේ ඒක තෙරේග එමෙ ෆෘතමක මොක මි ඔන්නනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ එකවන්තකන් කබූල් කුර්මා අදී මුහම්මදුන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉස්ලාම් දීනාගෙන් ඉස්ලාමී රිසාලතාගෙන් එමෙ ෆහුගේ උම්මත ෆොනොවි රසූලා කන් කබූල් කුරුම් ය ෆහු නමාද් කුරුමා zakat dinuma adi roda hifuma hajjuma mi kanta to waakam yennani mi gitereng furtama agon midenne vikanta shahadatu ge dekalima e dekalima agon men hame ekani kiyalumen nu mi gami venumani ega agon men e dekalima kiya iru ege maane ki kobakan qabul agon men kurang e bajehe ei itiwefon adossamane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge waragina hadis pultahuga man qala la ilaha illa allah dakhala al janna la ilaha illa allah kiyaf mihaku swarge wannane ade shahadatu ge dekalima ge terega la ilaha illa allah ebade e kalima agun men e bakiyam hama eaki ga muhammad gifana ki ekala rasula kaman agun men qabul kara wahaka shahadatu ge terege baade ehnames demme kurimi denne we hadisuge
maana hamekan ege en hadisaka en ibaratakan riwayataka balagen nimale vekan nove ei wain hen hadis toge buhuri qul la ilaha illallah summa istaqim mifadain hadis qurbafa e wasfuluge maane ki tiba allah menwi hagwegen alukame kurve ehen ilaha ko nuwakama hikiwame nuwata ehen bunefa eya eggota qaim ve hunnash summa istaqim ehem istiqama nuwata la ilaha illallah e bunima egotan iqrar ve bunima egotan ebbas ve bunima e bas e buni bunun evi iqrar lazim kura kame ehen e buni mihaku amali gotun kuran jehene amali gotun ekan tanfis kuran jehene ehme kurime denne hadis ga man qala la ilaha illallah dakhala al janna ege ebuna maane ki ei sharh ki ehen hadis takun agun menna mi libifa fadan e matiga demihurun ade shahadatuge furtama kalimaga maana aguna dannawali vijje yad egmane ki Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa ehen khalaku ehen ilahaku nuata alukan kurun hagwegen wa ehen evves farate wujuduga engirakwes nuwakan qabul kurun yadi ekalange yang ekanikan agun men alukan kuran jeheni adikan kamuge eden jeheni dannawan jeheni ehi terikama dannawan jeheni ekalang hazrat ga kan qabul kurun adi muhammad gefana ki allah wa rasula kama hikiwame buna bahug maane ki muhammad gefana ki allah subhanahu wa ta'ala fanawi rasula kama algumren qabul kurma adi ekaleg fanu fonu vevi eme fahuge risalat kiris qur'ana kama qabul kurma e fai ekaleg fanu genne vi gotan agulmen qabul kurma adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei efotuga sharaha agulmen genestevi basful takunna amali gotun efai kirit qur'an tanfiz qur'an ge muslimunge dirulumuga islam din tanfiz qur'an ge soriha ko agun menna genestevi rasula kama hekiwu ehme egotan agun men hekiwa kama waniwiya e rasula agun men qabul kuran e bejehe ehen evves gotaka agun menge dirulun battan kurevigenen nuwane ade islam diinuga alukame bonave bohgoman agunuga wahaka feshiru war tafsil ko dannawa leifwane ade ege maanage terega ituru kollan adi ebahuri bay ibarata bay basta ade aleke bunima agun menna mi visnani sahibaku hunnane alaku hunnanya enaga sahibaku hunnan insani hayata balairu tankule kuri zamanun feshigen duniyega bayaku mihun insanun alun gotuga alu wetiko e mihunge nokarun gotuga wara dardarja gengulun ehem wima e alunge maanayan agun men aamu bahuruwaga agun menna visne gota belikamuga vies ege maanayaka miyennani nikametikan bas ehun kiyamangatun sahib mihage kurmatiga bas nukiyun adu nufulun mikahala maanataki hama mimerumun agun men naki muslimun naki mu'minun naki Allahuge alunne bunima egmane ki sahibakan alaku koddenjehe kantattaka sahib miha deterega alu miha amalte bhattanjehe gota ekahala gotaka huri kantattakege wahaka ade hagigatuga aves alukame buna bahug mane ki agun menge mabegen wa islam diinuga Allah subhanahu wa ta'ala agun menna waki kame kuran waki bahe bunan waki muamalat kuran angawafa wa gota mulin ek gota eves tafaten neti ehin eves faratakun anga engumaka taba nuwe ei kamaki ei Allahan uredin jihe kamekam wani wiya ehin eves farataka tabaw men neti agun menge sawis gadiruge amal taka muamalat taka gengulun ehin ekan nukrave kam wani wiya agun mennaki Allahu ga alunne bune dawa kurumuge jaagenne ehin wegen kirt rasula sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulto ge buhuri agun me mikora alukan nuata ibadatu ge tereng eme muhimmukan namadu ge wahaka asfa laysa bainal abdi wa bainal kufri illa tarkus salat
namaadu duukallu maki ei agun men tere mihaki Allahu ga alikkama nuwat ali nunkama mi detere ga rongu damala ronge ehme namaadu nukuranya egmane ki timannami Allahu ga ali nune bunun ei ehem wima namaadu ga wahaka war muhimukon aase boy adi agun men Allahu ge alun kan hama ko dinu mattaka emme ginan kuram mejehe kamaka deenuga angawafawa kamaki namad agun men sawis kadiyur terega fas namad eba kuram ein komme namadigga agun men suratul fatiha eba kiyawam ei wala mahingawa satara rakoi එහෙම සතර ෆහර් සූරතුල් ෆාතිහා ග අගුල් මෙන් එබ කියම් ඉයාක නඅබුදු ව ඉයාක නස්තයින් කවත එග්මානේකි ආලමෙන් ආලුකම් කුරණි හැම එකණි ඉබරස් කලංගෙස් আদি ආලමෙන් කංකමුග වාගේ එදෙනි හැම එකණි ඉබරස් කලංග හසරතුන් আদি මිතනුග ෆුරතම බස් ආලුකම් කුරුම් ei අල්ලාහ්නුන් එන් එබ්ස්ෆරාතක කුරවෙන කමෙන් එහෙන්නමස් වාගී එදුමුගේ බහුරි දෙවත්තරෙන් ඒක තෙරෙන් එවතරකි අගුණමෙන්ගේ තෙරෙන් ඉන්සානුන්න එහි තෙරි වෙවේක හල කංකමුග අගුණමෙන් ඉන්සානුන්ගේ එහි හෝදුම් එහි දීන් හුද්දකුරාකම එහෙන්නමස් එකමකි එහි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඉඛ්තිසාසුගේ හිමිනේ කහල කම වෙජ්ජියා මිසාලක බයිය ෆසේහවුන් රිසුක් තනවස්කොත් දෙවුන් වාරේ වෙස්සෙවුන් මිබාවතුගේ එවස් කමෙග්ග ආගොන් මෙන්න කෂින් නුගුණ වේනේ එවස් ඉන්සානක ඒන් කම කුරවේනේ আদি හුට්ටු වේනේ හැමේකන් මීහුන්ගේ මාරු ජිරුම් මීන් එවස් කමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඉරාදා ෆලා මින්වර ෆලා නුලා ආගොන් මෙන් තෙරෙන් එවස් මීහක කුරවේන කමෙන්නු ආගොන් මෙන් බලවීම බේස් ෆරවා කුර්මකි දීන් හුද්ද කරාකම එහෙන්නමස් ડોක්ටර් හො කිතම්මෙ මොළු වේගෙන් වියස් kitame kuladana vegem vias adi doctorum beenum pura behaki ei kitame molu behekama vias agun mennaka maruefawa miha kunu diruwene ngeta ei wanaka menno ama ehemme mihaku maralam mihaku masakke kurikam ga vias ege emme fahoge niyayaki ei Allah subhanahu wa taala ge memor fulu hingane kame eves mihaku marai ves hagiyatu gunu leven එහෙම මිදෙන්නේවි ගොතන් අල්ගොන් මෙන්ගේ අලුකමුගේ තෙරේග විස්නුන් අල්ගොන් මෙන්ගේ අකීදා හොන්නන් එබෙජෙහෙ නමාද් අල්ගොන් මෙන් කුර්ම එහා පොඩ බාර අලුවා ෆොන් නයිරුග නමාද් අල්ගොන් මෙන්න කුරවෙනි එම්මේ රංගලත්තෝ එයි අල්ගොන් මෙන් වර පොඩ විස්නාලෙන් ජෙහෙ කම හගීගතුග නමාද් රංගල කුරවේකම බණී වියා අල්ගොන් මෙන්ගේ කිබෑන් නුරංගලු කන්තත්තකේ filagen daane manawigen daane ikaheriwigen daane effarata jihigen daane ehennamais agun men tereng namadu qura mihunge kiban midennevi kala kantatta wari duwanya ekantatan hinganya egmane ki agun mennan namadu kurumuga unikamen e bohure ekama deterega egota kantatan hinga miha visnan e wajehe adi kirit qur'anu ga Allah subhanahu wa taala e boy wahi kurwafa inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar hama kashwarun namadu e namadu qura miha ge kiban fahish kantataka munkarayat mana qur'ane fahish kantataka ki nuba kantataka terega vesimene bodeti fafata zine kurun mastwaat kit beerun kula kantata ade munkarataki deenuga needeve komme kame ege teriya wannech Allah subhanahu wa taala ruhiwudigen nuwa Allahuge ma nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huddakaru wafawa nuwa adi mi defaratuge iturun islam deenuga dannabe kallum ijma'u gaves ikankan huddanun kama beleve kantata needeve komme kamen ei munkarati ehmema efada kantataka namadu barabar ada kura mihakan aragana vinya egmane ki alukamuge gotuga ibadatuge sifata furihama vegenne nune e mihakan e namadu kureveni e mihaku ekama detirega visnan ebaje ehmema egotatto namadu kureveni agon men balan ebaje ade namaduga waran khassa maqamed difawa rukune
sajideke sajidaga mi onnani agun men Allah subhanahu wa ta'ala ya war boda kiyaman ganage waran nikameti sifai ei agun men ge hashingaduga hay gunawan bimmati ge jassage sajidaga mi onnani ei nikameti ve gatumuga tima ehem farate ge kurmati ge balikashikam aare bare nekkan anga dinumuge nishane ehem wima Allah nun evs farataka kurmati ge guduwe tiliwe adi amudun ruku ko sajida kurmaki ei islam dinuga boduwegen wa harankame efada gotaka esifen agun menna harakate kurweni ham ekan Allah subhanahu wa taala ettaka ehem wima sajida ki ei alukamuge terega namaduge terega waram muhimmu rukune midennevi Allah subhanahu wa taala alukan kurmuga ala ena ei alikkan angadil mattaka emme boda ekan tamsil kodde dandi wala kinota waqtaki sajda gonna wagut එහෙම එකෙන් කීර්ත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ආගුන් මෙන්නම් එබෙන් ඉර්ෂාද දෙවාෆ සජිදා ගාගුන් මෙන් උන්න වගතකි එයි අල්ලාහ් ගාලා එකලාගේ එම්මේ බොඩ කුත්තම් වා වගතේ එම්මේ බොඩ කුත්තම් වා වගතේ එහෙම වීම ඒ වගුතු වීහාවස් ගිනගිනෙන් දුආ කුරාෂ ආද ආගුන් මෙන්න බේනුවේ ෆාහුන්න කන්තහොග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙන්නේ උමුග එම්මේ රංගලු වගතකි sajida gonna wagut ei fardu namaz kam gaviyas sunne namaz kam gaviyas adi wakin agun men sunne namaz kollan kam gaviyas khasa gotige reganduge damwar timba kole ebbaga fahu baga agun men tahajjud namaz no terealukan pura wagut sajida wegen agun men na jihifawa kudi bodu kantataka medu Allah subhanahu wa taala hazratuga ikhlas tirkam ayaki ge denne umaki ei waram muhimmukame adiham ehemme dua kurmaki ei ibada nuwata alukamuge sikundi rasulullah sallallahu alaihi wasallam e boy hadis korwafa ad-du'a mukhul ibada dua eki ei alukamuge sikundi ham ehemme agunmenge tereng mihaka kitamme bodu tanawaskame kitamme furihama sihhate adi kitamme mati ta'lime adi kitamme bodaka dunyavi izzata qadara sharafa maqama livi hurikama vias Allah subhanahu wa taala hazratuga kankamuga dannawan jihene nudannawakama bani viya emihum mi beleveni kiburu verin gotuga boda mihum gotuga Allah subhanahu wa taala eggotaka ves russawa wodgene nuwe efada mihun deke ehmwima kirit qur'an ge boy Allah subhanahu wa taala dua nudannawa mihunnaki ei kiburu verin kamuga boda mihun kamu ade agondu wahaka feshiru dennevin islam diinuga alukamaki hama ekane namaz roda hajj zakat mikan kamen nune migi iturun waragina kantatan himene agun menge mi sawis kadi ruga kura kantat hoge terega e bahuri digotaka kurave kantataki egitere misalakan agun menge basmushu agun menge wahaka dekkum migitere agun menna tedu bahum wahaka dekkidane doguves hedidan ehmima agun men bas guna iru wahaka dakka iru taneddoren nubala mismihunna behegoton mismihun badnaam koffa khabarid dabari rangala saafu noko wahaka dekkumaki ei Allah subhanahu wa taala nursawanakam ekamasawan awne faafiruwanakam ehem wima agun men basmushe iru wahaka dakka iru mi sawis kadiru terega agun men nan emme ginan kurave en amal mata bay faharan em muamala ehem mihaka agun men na wahaka dakkanya ewane muamala taka adi hamekani ehem mihaka ekkolun agun men waha dakkanya ekiyana agun men amaleki ehme bahibbuna iruga agun men eba jehe tedwariwa ehmegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwa fe bove man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut allah sha akhir duhan iman wa miheku wiya ena bunamwani heo bahike
heo bahe bonuwen ena netiya ena himenun hunnash fal yaskut himenun ena hunnash ehmima agunmen bas moshe iruga nawara boda balan ebajehe ehmima mitanun agunmenna mi dehawani heo bas bonumaki tedu bas bonumaki alukameki yen agunmenna sawaba daruma libene ama ehemme agunmenge amal takabbala iruga agunmenna awara gina amanayatan ebuhuri hawalur agunmen tere komme mihaki komme sifayga masulari bappayekama vias mammayekama vias mudarrisekama vias adi veriyekama vias ofihigge aadaga muwazzafekama vias ein komme mihaka hawalifunna masakkata kiyes ei amanat wazifa ki samanat e wazifa furihamen ada nukuranya hagigatuge eveni khiyanat ehmima khiyanat teri umaki Allah subhanahu wa taala nurusawa kamakave ikaman agun menna azab libekam wani wiya agun men amanat teri wima sawaba darme buhuri ikan evani agun menna darma hori sawab libe alukamak ehmim agun menge me mas'uliyat ada kurumaki e amanat yen agun men khiyanat teri wegen nuwan em alukamak tereng eba wade agun menna hawale funa kanta tafriha men ada kurun amanat terika hama ehme agun menge tere balal mahingawa islam deenuga komme alukamaki Allah hazratun sawab libekamaka viru duniyavi midennevi kala komme muamalataki agun eme misale migine henna mes agun men terega war gina kantata de mihun demeduge ba kureve en komme kame kurmaki ei hagigatuga e deenu angawafa gota di mana kufa wagota nukor rangalu gutu kuranya evani sawaba ade agun kuremis denne fadan awkamuge terega muslimun ada kuran jehe emme muhimmu kamaki namaz samad kan dinuma deenugo war bodabar olafe boy ehmegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam fas namaz kura mihigge hashigaluga saaf tahiru kama ena libene ruhani saaf tahiru kam deba evwa gota eboy misale hadis fulag jaswaf hadis kurwani masalus salawatil khams agun me mikura fas namadu ki misalaki kamasali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum tiba mihunge ge dor matiga fen furi foi bodu singa kore devmanda korege misale yaghsilu minhu kulla yawmin 5 marratin e koran erigen agun men duala kriya dual fasfahar rangala saaf tahiruwe femwara mihigge misale ehmima e misalun e agun men dakkawa devani agun men hashigandu saaf tahiruwa gota agun men ruhani bavis namaz kurmo gotun saaf tahiruwe faafata fuhibigen daane wara gina hadiso gunnane e namadun ane namada detirega kureve kudkudi faafata fuhibigen daane wahaka ehmima namadaki mi fadaman alukamikamuga viti agun men eba jehe namada samadu kande namaduga agun men khushu khudu gengulun eba jehe hame ehme denhuri bayen alukantakan agun men balala erwes ein komme alukamigga hame ekane huri kiye faafa fuseun ekanyennu ege terega Allah subhanahu wa taala hadrat kuttamumu giturun sawaba darma giturun mi duniyavi diruluma agun men beenumwa waragina tamrin tahaka waragina inayatakin agun men Allah subhanahu wa taala ein komme alukamakun libe namadan agun men balala iruga safta hirukamuge miyoti warbodu intiha waram maccan eba safta hirwe namaz kuran fishmu kurin agun men de hadasun safta hirwan eba jehe agun men namaz kuran iruga hashiganduga evves najihen huregen eba noy feran safta hirwan eba jehe namaz kuratan safta hirwan eba jehe ehmima safta hirukan eba ham ehimme namadaki wagutu take kandeligen agun men gadin ada kura amalaka vative wagutak kame hitun wagutuge agu wazan kurun mige wade ham ehemme ettanaka ginabayak evve halahwa lahalumugo fursat awunnan ebalibe ehemme ijtimai gulun badhe kurmattaka namaz kurmaki namadadda mihunnaki
ekamuge beenun hifakama baniwiya e fursat agun men libe kala amale namadaki ade mige turun rodeyan agun men balala matu rodeya behegatun kiris qur'an go wahi korwa fonani ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ade mi ayatuge ijmali maana ki teba mi hunge kurigu ummettaka Allah subhanahu wa ta'ala roda fardu korwa fa fadan teba mi hunna bisroda wani fardu korwa fa den ege fahum wahi korwa fa nani kiwegen kan roda fardu mi kurvi ade ege hikmataki la'allakum tattaqun teba mi hun taqwa wiru mattake ade taqwa ga maana ki war kurku dannawanya Allah subhanahu wa ta'ala nurussaba ruhi godigen nuwa huriha kamakun agon men durhelive ekibawma ekiga ekalaga angawa gotaka ekalang engevi kame agon men kurum gendiu ehmima ekankama war warugada tamrinen agon menna rodan ebalibe ehmegen rodaya behegutun eboi rasulullah sallallahu alaihi wasallam agon men irshad dewafa as-siyamu junnatun roden ki ei agon menna addane kahalichiki egmane ki agun menna shaytanaga faratun nuwata hawa nafsuga faratun anna nurangalu hatiyaruta firuta mitaketi maatir pura addaneke rodeki em roden hunna miha amal kuranjihe gottaken ebuhur enaga amalta bahtanjihe gottaken ebuhur em roda hifima agun menna taqwa berikamuge waram mati darajen eba hasilwe hama eya ekiga roda agun menna eba daskodde enun ehen evves kotaka agun menna nulibene darse ei agun menge mi muslim veshiga agun menna akige dirole mihun eterega war fagiru war nikameti mihun ebole emis mihun nuka noboy adi duniyawi eheni hen niametakum mahrum wegen uleiru emihunna ihsas wane gotta emihunge shuurta agun menna denegatu mattaka war warugada tamrine rodan agun menna eba libide agun men tereng evves mihaka nuka hunna mihege ihsas nukurwene kaagen huregen rangala bandu furana motikoggen miru buinta boyegen riti feran lang hunna iruga nikametinga wahaka mihaku kiyadinas adi tamsila gota kulefa shivika lechkon screen ko awun belikamuga vias e ihsas ta furihame kan nuwan nuliben ehmi makirita Allah subhanahu wa ta'ala agun menna mi wani e nikametinge ihsas ta amilla ko emi hunnan ehi forko dinumuge jazba shuur agun men hittogu ufadda dev mattaka roda farud korwa ehmegen ahar kefahar agun men onatiris nonatiris tuwa mitibeni rodaya islam diinuga huddavegen wa baykantaves kekkollagen nuko ehme morode ki midenne vikala warugada tamrin takellibe ecce amale ege natija gotun agun menna diilatikan ebalibe ingwadanawana fadan zakatu giturun agun men sadagatu gotuga ecce miheka dikollumaki ei ege sawaba dharmaga wahaka dekkun ham dakka konuda kalechinget agun menna suruge libegen ebade adi bayfaharan agun menna jifa honna war bodati gilam verikamum balitakum Allah subhanahu wa ta'ala eba shifa devwa adi agun menna jihen hore war bodati musibatakum agun men eba salame koddewa zakatu gi iturun sadaqatu gotuga agun men ege eme furihama gotuga ei hadisu go nafadan kanatun dikolla echen enaga wata ves nenge ha sirrun e sadaga agun men kurakum woni emmima midennevi kantatta kuruma roda eba magfahe kodde ade shakende gotuga roda giturun denhuri ehen ibadataka beliyas agun menna fennan huri hama midennevi kala kantatta ege terega balalama hingawa zakata ki islam dinu gurukunen alukam ade zakai agun men de mi jeheni hagigatuga agun men terega tibi nikameti fagirunna adi e zakat denjehe jumla gotege mionna abbaage terege himene mihunna ege terege himene bay baadha ki miharu duniyega nues nibbayaka waati emmen nakashe mihar de kan nujehe ehnames zakata ki hagigotuga agun menge mudalum musandinge mudalum fagirunna den jehe emihunga hagge
emihunga haggakam miwage war gina fahara mihunnan ole war gina mihunna wagata ki zakat deshe bunima buna kahala timanna masakke koggen dahuru wagen rea duwalu kura masakkatum bay fagirun nikametinna kiwe hedemi hagigatu tankole funko visnalafikam wani wiya agun menna visnene vidannawa point evves tane ga hamekane mussandin nakashe diriye nuleven fihara tangalagen bodati shopping complex tang hadagen evves viefariye e huriwaravure kuriye kashe nudane e viefari veriya nota mussandi mihavure fagiru bayaku etanoga nulenyaka mi wagotaki misalaka fiharaga mikane agun men handu kiloen 4 rupiah handu kiloen fihare milibeni 3 rupiah ba misalaka ituru 2 rupiah milibeni kaaku atunto e 2 rupiah milibeni e fihare veriya vore fagiru mihagatu ehmima mihwane komme vi mobile phone vikatan ekkama vies cosmetics vikatan ekkama vies feram vikias kaabota keti vikias adi ki kuranto bodati injinu ka lecchi etam million rupiah ge muda vikikam gavies en evs fihare veriya ki enage capital enage rausmal hifan horegen en emme hvs emme darius turkurwen mihenno viya wani madu lon medaka wahen fiyaaka wahen madwodun nolemun uswan ehmema tanawas mihunge muda tanawas wegen mi annani iturumi wani hagigatuga e tanawas miha ule veshiga tibi e vifar veriya vore fagirunge atun ehmema mita suale bafade musandi kaakoto fagiri kaakoto hagigatuga fagiru nettanega musanje noesweven ehmegen Allah subhanahu wa taala eva wahi kurova wa atuhum min malillahi alladhi ataakum tiba mihunnan Allah devvi mudalun eba mihunna haajeterifa mihunna nikametiinna alunna deshe mi ayatuga mudaluge aslu veri mihayaki insana nunkan e wahi kurbani e wahi kurwa hamiyoti min malillahi Allahuge muda alladhi ataakum ekalaangi kama tiba mihunna musandika mudami devwani insana kitame masakate kuriyas mudavir nuwe hingadan adi bay faharan agulmen e fene dotahama kofuna masakke Allah subhanahu wa ta'ala hazratun anna musibatakum nuwata agulmen tiren insana kamille hedigohakum neti fanawege messe bade ehmima zakata kiwes hagigatuga agulmen barabar nerinjehena ecche ma bodu echennun e kiye agulmen atuga nisab hamawma fahu hijrigotun engaharu wima eenatu hurnam huri mudalen eenage furihama milkiyatuga furihama baruga hurjiya e nagamme jehene 40 ba kolebbe 2.5% komme 7 rupiah kun 2 rupiah ba illa rupiah nagan jehene dehas fastekama bodechnu miki ennames mi alukan agun men nokotibi kitam mihunto ballawani kiya faasato meharu huri endo emima mikankan agun men ebe jehe handana genna furihame alukan ada kurmaki mikankama detirega waraboda visnagen agun men ulum ha mehemme agun menge dem baaki onna maagan alukamaki hajjki hagigatuga e alukan ada kurma fahu Allah subhanahu wa ta'ala russawa gota mabrur hajj gotuga e alukan agun men ada kurwijnama maamihage bandun vihefada halatakan agun men eba badalwe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korwa me onnani man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a kayawmi waladathu ummuhu hajjuge terega nedeve kamen noko ararum umekhala kame besnuko hajjuge manasikta furihame barabaran ada ko fikam wani wiya enai emburu rujawani ma mihaga madun ena vihe iru eggotashi egmane ki evvis faafe evvis ka nedeve kame ena ganeti ama fem fodik fahada saaf tahiru makhluqi gotan ena badalwan hame ehme ehen hadise ge bove
al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna mabrur hajjin awun menna vijikawani wiya ege jazaa ki hame kane suwaruge ehin ebesachennati hame ehemme ehin hadise gowe kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihum mihaku kuri suwatake jawabu hadis kurabani tibaya kan nege he hajju umaki ei ege kurin ena koffon huriha faafe Allah subhanahu wa ta'ala fusawa kamikam ade mihin denne vias ove ekkame ekan hama maaf wegen nudakame ei insanuga hagguta insanige haggikama bani wiya ekam maaf wegen midani emiheku maaf kurima ehme agun men alukamo gotun ibadatu gotun kitamma matiga mati fadi golun kamuga vias warabboda samadu wanje kame ehem mihiga haggaka ara nugana veto belu kitamme kuda memare kama vias ei ehem mihiga haggakan aragatun kamuga himenenya Allah subhanahu wa ta'ala ekamuga faafe agun men kura alukamege sawabun agun men kura duaege sawabun agun men Qur'an kiyawagen adi zakat digen sadaqa kogene nufusawan emekan oti egota den onnane gotaki shariku kurun sharikurmaki eiden evves halegge evves sifayga Allah subhanahu wa ta'ala nufusawan kama onna faafa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ada Allah subhanahu wa ta'ala evves halegga sharikurmuga faafa nufusawan kama ebove den hunna faafata enage amalta duniyege hurigotiga macca binawegen Allah subhanahu wa ta'ala ge irada fulun fahariga fusawa faanakam ebowe ehmima agunduge mirege mi wahako nimalani agun men tereng hama komme muslim akhaka ukhtaki alukamuge gotum mi kureve kandataki ei hama ekane namaz roda hajj zakai nunkama egi turun agun menna mi kureve kuriha muamalataki ei viefarikama vias kavinya varikama vias dede mihun tere kure dekeve wahakama vias min komme kame gaves Allah subhanahu wa ta'ala rusawa gota kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam agun men ekame qur'an gawafa gota kureve bayekamuga Allah subhanahu wa ta'ala levum rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.